Kanjani sisibopha khona le Clear States esikune sengithi aqhubeka sibambe inkunzi asikile phela ngoba ngithi ngiyaphunyuka lapho bangidedela abafethu ngiyabuya ngihamba ngepool ngiyatishwa right ngiba right siyaqhubeka yabo ngaso lesibhamu sephoyisa nalezi ezinye besinazo siyaqhubeka sibambe inkunzi kuthi kuyisonto ekseni wakunetha ngayizolo kumgqibelo sivukiwe edithe ukuthi kodwa ilanga uyabona ukuthi kuzophuma lona ekhambeni lesikhathi senje ngo6 mina yakhiyoze mfethu yabo ngendlela engiqaleke ngayo mfethu nawu ngishushelini mfethu nalama meshent ayabhamba la athi hayi mfethu asihambe sekumsayi la ngaphambili mfethu yabo usosinika umsayi athi kodwa mangaya wena bakusabayo mina bangazi mina hayi bo bangisabayo nasamba athi ayamba fike futhi ngiqonqoze ngale imsayi phendula ithekeni yakhe mina ekhodi ngifuna umsayi angifuni wena hayi intoni naye wahle kancane wena ufuna ukukhuluma nomsayi imsayi fethu amtshele fethu aveze ikhanda lapha embhedeni efethu ngiqalekile fethu awuthi i-tray ezo20 sokunika mase sokubuya kophanti athi anginayo unga mina mfethu ukhodo newo ngithi phela mtshele ngithi uma wengane yakho mfethu mtshele mfethu hlezi sithe ngaphambi kwakhe nje iwunga yakhe hlezi qedwa ethini ngizongibuyisela nini mali yami hayi emva kwe-hour hawu asinikeze sibheme siphume samba sikhudlu N2 sithi sifuna nje noma kuyimoto yomlungu noma endiyefile mfethu yabo noma ilabodakhi mfethu aba high class yabo ngoba phela nabo mawubamba inkunzi nabo bakudubula kodwa bebona ukuthi ubamba undlebe ekhanya ilanga ingakho ke kade mina umuntu omnyama ngingasamiki umuntu omnyama mina bengambamba inkunzi abantu abangifundisa ukuganga umuntu omnyama nje bengamthinti kodwa ngezimo ezenzekile lethami ngiganga bengahujwa belungu bengashawa belungu bengishawa abantu abakithi abamnyama bengishayela into zamandiya hey umuntu akushaya beyithathe bona lezi zinto lezi behlukanisela nebona bayibuyisela emuva bazobuyisela lokho kubili okuthatha emuva the rest bakuthatha abakudla bona yabo N2 solindile singakafiki sibulala umuntu ngalesibhamu yabo sisuke lokishini siye Signum masifika la N2 garage sithathe taxi so bafethu phakathi kule taxi konke okuphakathi sekuthathela ngisho drive imali cash up sayithatha so okay sigqoka ibuko so3 sekuthi hamba mina ngiqoqoshini bafethu bayigqokile streets zama-demons lebuko akhali udriver mabengena mina ngene egcineni kubona qale ngena bona bo2 athi udriver ayingeke hayi ama-satanist nani lawa ngena la emotweni anikhumuleni ibuko bafethu nginibona amehlo sihleke nje awu uthini uma pro awufethu awazona ama-satanist sibe sikhumula ibo sifa emaphayitheni futhi athi hayi okay bafethu beqale susitex uvunyele omunye umama la uthi awunami sengithukile mntanami uthi awu lama-satanist nakho umuntu ezoginqika nemoto so hayi khululeka mawo nje masifika nje la N2 M19 phezu ama-bridge sesiyasala vele khona yabo ngithi se-Clear States thina siye eThekwini mase sehla nje sehla no-driver so vele khona ohleli naye udriver abahlela nje nalesikhathi se-bridge lo siya-bridge nathi la ngemuva kuma-passenger uyezwa udriver uthi asisodwa lesibhamu ibhamu acooperate futhi ama-passenger sithathe thatha mina accuse lo munye lo wesithathu uyaphuma mina ngaphandle ilokhu evela ngekhanda sheshani phela abafethu ngini mina uthi sisheshe wena ini oyenzayo njengoba umile lapha
uzositshela ukuthi uzofuna ukukhatha uzosijwayela kabi wena yazi uzosijwayela kabi wena ngibe ngithathe lamafoni nemali ngithi mina yakhuzini edonsayo lapho drive akuniki inde cash up kanti sebebanga isibhamu hey lo sesibambile udrive isibhamu ujantshi wenze lutho ngayidonsa itrick ujantshi uye emuva uyiphambili umile do khali kakhulu yabona uthi uyangi-overpower phela manje le nsizwa lesibhamu ifuna ukusibhekisa kumina yazi uyiphulile itrigger lo njengoba besibambile uyicindezela itrigger uthi makathi lo isho inhlamvu kusuke mina lapha ebackseat khipha umbese ngimgwaze nje amanxeba awuthula emhlane lo mfethu asidedele ethe sidedela sibe sisho mbamba thubhuletho landelana fast akhaya hathi awangibulala mfethu awangibulala mfethu sithi ubungeke uzufu ukube wenza into walula wakhipha imali wasinika asifune tax yakho thina uzoqhubeka usebenze ngeTax wena nje utebuzo kumele uyisho utshela iowner yakho ukuthi ithathiwe imali phela mawuthi ekhoda sefona la ngithi cash up ahlala wena uyifaka ngesonto imali wena mfethu lethi phone simfonele simtshela ukuthi usesithathile imali uyabo lonto nawe usudubulekile la ku freeway yabo khona uzothola i-backup lokho ekhulu ekhala lani sihambe wena uzuhlela ulokukhuluma lokuqhama amaphoyisa la ensuku sihambe andamakhatrisha lo asalile la itaxini sihambe so khathi imali sidle le mali ngoba sivusa sola mali 15,000 kulo driver lo yabo mase ubilo imali yama-passenger sihambe so ebhemela bhemes lokhu siqhubela sibanza amacala senza amacala kuyisonto esihambe nalo munye wakhe usihambe siyothi siyaku-freeway sofuna nje esokuthola okuyila khanyana sizokwazi ukubhema sibambe umoya ukuhamba isikhathi ukuze kube sebusuku sazoyingenela emajaldini esibona indiya indiya leli lihamba ngale sihamba ngala hamba kulo freeway ngale sihamba kulo freeway ngala ngeke sikwazi umane siwele nje uzobona phela uthi hayi yabo daka bawuthoba abamani bawela nje kanje badabula freeway kumele sojika lapha phezulu ebridgeini sojoyina lo freeway ahamba ngawo kuze angaboni ukuthi sifuna ukumbamba inkunzi kumele sihambe kahle nje abantu abayixoxelayo nje ababili abangena stress abazazi ukuthi bayaphi akanakile siyamshekelela yazi wabona ngathi nje sesikanje wathi yaphenduka ukuthi la ihlombe ubona thina njengokubona le class nalesikhulu wathuka wacishe wawa awucabanga ukuthuka kwegiant kophundla so hayi iyuthabu ukugoloza isibhamu lesi mhlawumbe engcono ubumbesi ngoba phela sibafishane kunawo sibuka cha yabo angakwazi ukusikasikaza akwazi ukubaleka amaspets imbese manje umuntu mephethe isibhamu uyakutshela ukuthi umphefumulo uyawuluza yafuna ukuluza umphefumulo noma ufuna ukuluza lezi zinto eziphethe usazoyithenga lezi zinto usazophinda usebenze uyithenga ezinye umphefumulo ngeke usawuthenga ngeke uthenge indawo ngeke uthenge keep us niggas sibawu2 imini engithathayo futhi la phone 5/10 hawu ngithi mangithi la eblue wena ukhona enye iphone futhi esafika lamafoni afaka u2 sim card owawayi lapho singakawazi ukuthi hayi lama-China lawa ithini ngalama-China lawa ngithatha intuthu lakhe mfethu okubukele isiqubu lesi esivukile la isothola noma2 blocks la 20 yagwayi nge-5/10 sakhipha amaluzi awu2 ngithi mangithi phatha wena negesi light awu 5/10
Ulethe firefighting. Mina yazini angifuni ukulimaza kakhulu mfana omndi yabo. Ngizokubuyisela amakhadi akho. Ngeke ngikuhlephule yakho lengabe ngiyawathatha nawo. Kodwa ke ngiyibuyisa la uhleza ngilikhipanga lapha imaterial soyithenga ngani imaterial mi ngimbuyisela uwallet ebemmemeza uaccuse ngemuva maphuza uma ngiqala eyina Almera lamaphoyisa mina la ngiyangena la freeway khona ithelile ezinje ngiyangena la hayi freeway ubala ta sengingale sele million bambi bam ngeke ungidubule ku freeway emotweni ezu 30 per minute zichithekile kuza inqwabo uyabona u-freeway uyimbalabala imoto uzodubula uthini ngizongena nje maye ngamphakathi kwazo kanje ngoba uthi lo muntu odlula ngemoto la wena ongale ngaphandle kwa-freeway ngeke ungenze fakona naye futhi lo ngeke amane angidubule ngoba akazi ukuthi kwenzakalani lo muntu omlaphakathi nomgwaqo yini awuyawela ibriki lokuwela likude lo muntu lo uzomana athi all units all units ikhipha ngisho dog units ikhipha okay9 ikhipha namaphoyisa inkinga wodwa ngithi kuthiwe niphethe spam ufuna kada le spam sibalekela yazi ubaleke ngothi ayibuka le mali oyiphethe 600 rand nefoni 600 rand nefoni usubaleke wahlephuka isicathulo nawo amaphoyisa phela uyazi uthi ngabanjwa la induku engoyithola lapha nalesibhamu lesi sinamanye amacalazo engisazoshawela wona nje amanye engingawazi njengoba phela nami ngasithola sivele siyilahle awusitholanga front nowakunika kutyela uthi hayi insizwe leyo insizwe awithembe mhamba siwisile insizwe yabo lapha ukunika iclue ukuthi lesibhamu osiphethe sesibabulela abantu sinamameda sesiwenzile amarobhari futhi yabo haya amarobha nyanyana lawa la emgaqweni amarobhari kuthiwa kuthathwe isamba semali esingadalulwa lapha yabo siboshwa yilona lelo cala banithola kanjani senza njani sibamba ngithi lenkonzi le siyabaleka kuthiwa all units siyakwazi ukuthi si-escape ngoba mina i-clear state ngiyayazi ngikhulele kuyona uaccuse wami ungayazi kahle yabo mina yazini asingayingala sengala shone ngakamashuwe manje sikhudla umngeni bona bazi ukuthi sina sophuma e-clear states sina sayi ngase-clear states asezi ngala ngasethekwini sishone emumva ngakomasho siphume la ehlathini sigibele ku-freeway simise itaxi qale ngibona i-breakdown yaka-Roadstar onke laba khitatisha laka-Roadstar ngalezi ayikhathi bengikwazi abengijwayela abenokuthenga ngisho amafoni kuthina namagolide yabo ney'fethi malathi emisi asichazi kulutu amanathi sibuko la athe fethu wenze njani mina ijampile mfethu ushaya imoto ungidlulise la mfethu nginamaphoyisa angakanani la athi hayi sengilizwile icala leni hayi ehlanu bafana ehlanu ngimina ufethu ifethu athi hey ngizokuthatha ngifike ngishiye wona ngibona lapha ngibona ukuthi leli indisi lima ningayenza lonto yabo nefethu asehla kuthi ngidubule mina efiseka ucwali wena yabo athi fuck Musa ngithi ngizokubamba ingibasele nginesibuyile la ehlathini mfethu konke ngalokho sibonakala la ngelinye itsotsi nje la kamasho
ebelihamba ngequantum ebelijwayele ukuthi mase sibambe inkunzi sibe nenhlanhla ukubona iquantum lalo singene kulona lisicoshe lapha kufluwe futhi ikhathi ebesibamba ngazo inkunzi nayo ikhathi abesuke ekhuphuka ezala eThekwini yeah futhi uyangibona usengijwayela malayizi abona ukuthi awusenze icala yakho mshana kimi ngidenhlehla ayikhiphe imoto yelo line ngisam kulo ukuthi uye taxini bashana kamba kanjani na izorazo ethini hayi sharp niyapha ayisala la eClear State namhlanje asiye eThekwini irazo eyosinayo imali yokukhokha la kodwa ke nakho kuyi-memory card hayi bashana ngiright ayinhlezi ningiqinisa ngamafoni ama-memory card hayi namhlanje hayi ngiright yabo sokuthi sikhokha ngo-50 rand noma sikhokha ngo-100 rand ayikho imali eshitshile hayi ushintsho uthatha akhele yabo ama sinemali ahle akhele nawo 2 clip siyobona nawe yabo sehle wesikhathi nayo ifoni soyidayisela nawe lapho vuka mfethu yabo vele amathashela amateksi amaphanta nawe yeah siyaqinisa senzelani isikhandi trust ukuthi mesibona angashiyi noma kuthiwa kushube kangakanani yabo akwazi ukusicosha sikwazi ukuthi sishaye escape ngale taxi siyowehla ngaphambili siyashiya la maphoyisa siyowehla ngaphambili thina kwesigameko songena emjondolo masifike emjondolo sihamba sodayisa lamafoni Jondolo ngingamtholi ufethe bengimdayisela amafoni iNigeria onayo isitolo la eThekwini yeah ngithola ithekeni yakhe ithi ula ireserve phezulu yabo mina unginike inamba yakhe mntama ixhosa intombi yakhe awunike inamba yakhe nginikeze ngimfonele efethu ukephi angila ireserve efethu mina ngila endlini yakhe asihlangane egarage kulona liphi mfethu leli lecele nosecheckers ushele okay sihlangane sithatha itaxi sikhuphukeni sonke se-reserve sifike e-reserve abawathathe lamafoni awethu yabo yakhona ngemali ebhida ngokuthi nabo bayazi lehlobo yefoni awayini abasanda kufika nje ngalezi ayikhathi sithi hayi bafethu sinikeni noma 700 ngayo le phone yabo athi ngizokhipha u6 sithi hayi lethe sikhiphe enye inoki ilumi asinikeze u2 blocks asambe yakhe singene taxini sibuyele enzansi eClear State emjondolo lapha kuMamsuthu yabo ngikhokhe ngo-20 rand ayitaxini kwabuye u5 rand about 2 go i-track pants ephuma nje hleli ngaphambili etaxini mase ngehla la etaxini lapha nayo le yamjondolo eClear State kaMamsuthu umgwaqo lo imjondolo iyaqala la pavement yabo njengoba ngehla la etaxini khona i-tuck shop la sengikhohliwe ukuthi ngine-20 engiyithathe kumfana ndi mina uthi ngithenga ugwayi la fethu ngalolo hlwezo hawu yabo 5 rand basale etaxini wayingeke ibhadi leli athenge nebhadi lela ngilahla imali mina mfethu yakhuluma lento kodwa ayikike ngasambe bafa hayo wasamba la ngithi mina siye ngala yena uthi asiye ngala ngithi mina nayi-ke lento engingayifuni engihlezi ngikutshela ngayo angifuni siphikisane uma ngishinto noma uma ushinto silokhu siphikisane ngifuna senze leyo nto ngoba manje saphikisane kusuke kukhona into e-wrong ezokwenzeka uyazi naye yabo athi macaleni fethu ufuna ukuthenga labo uqhweba lapha fethu yabo naye kike ngasamba athenge lama oqhweba 5 rand neClementine hawa masiphuma la kule tuck shop singena la ama passage emjondolo lawa enqwaba sihlangana nelinye iphara lithe bafethu kunomaphuza ngala uyazi vele ukuthi sihlezi siphethe amacala thina athi bafethu kunomaphuza ngalapho ngiyazi ukuthi ngeke kuba nesiphethe isibhamu ngithi mina emoji asiphume simqalaze lo maphuza siphume simqalaze hefet behlile lapha evenini noma basahleli phakathi athi hayi bahleli phakathi kanti behlile akababonanga uthi oven boy mina asambe wakhyosi sigqoka amajezi squad ugqoke ihlaza ngigqoke lelo kusaqoka lamajezi squad kakhulu esikudla lama passage emjondolo
Yini mangiyachiya nje phakathi mjondo le. Ngichiya ngestar samaphuni. Hawo. Athi nje ungithi xavu. Manje nje ngimbambe la. Yengoba ethi uyangibamba nami ngimane ngimbamba. Khosela mjondo. Mpetsi sibhamu. Ngavuma ngibamba lo muntu ngihambile neminyaka. Niyadakwa wena tsoyana wena. Mjondo lekhale leseke nihamba naye kwenzenjani? Sibhamu ngini nawe noma ungasihlohla. Yazi kusale kubanjwa wakhe uzwami. Ukuthi ubanjwa kanjani angazi. Ngoba phela uyabona ukuthi ngiyalwa la. Kumele abaleke mangibaleka. Kwamani wachokela. Ngathi ngingaphesheya kule mjondo lengaphesheya ihlukaniswa umfudlana omncane. Ngamenyezwa yenye itsotsi. Athi efethe seboshiwe accuse wakho. Ani mina? Amane ngaduma. Ngizoqale ngitsini ngima wakhe lo fana. Intwana le. Ngimdala nginayo. Thothe kade khuzwa ngawe. Minayo. Ilula lento. Mina ngizothatha ucingo ngiliphose esalukazini lesizala mina. Yabo? Sona sobe sesitshela uma wakho ukuthi hayi sekwenzeke kanje. Yabo? Ufonela uma. Wema ngithi uyazi ukuthi sikangile. Ngiyazi useboshiwe kumpendulo ucela ungitshelele uma wakho la epolice station signame. Ngibe ngivale ifoni. Nami nginqena ngisho ukubuyela ekhaya. Nginamacala amaningi ngihlezi kufika amaphoyisa ezongifuna ngifunela ibhamu. Angisayi ekhaya. Mangiqhamuka ekhaya ngixoshwa ngezi. Ishito ifunayo ulaphi? Ufunani? Mina bengidla egate ngimanje ngiqalaza. Kanje. Ngidla kanje. Ngiyaqalaza ngiphethe iskafutini ngizoshiya khona futhi la egate. Mase ngihamba. Sengiyahamba nasi isitsha. Nasi isigubhu sejuice ngiyahamba. Angipha phela no 100 rand anginalutho. So wazwadabukisa bani imnike. Ngiyezwe mhlawumbe 200 mina bengicela 100 rand. Yeah. Usoba inyamazana. Ngiyoba inyamazane futhi ngibuyela kuloya mkhukhu wami engihlala kuona. Engikhokho 80 rand ngenyanga. Awuna stofu, awuna lutho, unombhede nje kuphela. Neyingubo zokulala. Nalezi ngishintsha ngazo. Vele lezo kushintsha ngoye ngitholela emachantini. Ngiyaqhakeza ngithi ngiyangena echantini khona komfana okungangami la. Ngiphuma sengimusha ngigqoka isipovo esisha ngigqoka ama tracksuit amasha. Sengumfana la emachantini nohlangana nami nje. Shaya ikepisi leJordan kushayela ama headset amakhulu uyabona uboy walalo. Gaxe no phaka kamnandi. Aboshwe lo accuse meboshwe. Same day aboshwe ngayo. Kubuye kulandele omunye okade sesikawotile esithena kasagangi. Hey. Seyiphantele emarobotsini ubuyele emarobotsini uyicelela imali. Awungathi ngihleli nje emini ngoba phela lo uboshwe ekseni angithi. Yeah. Emini ngo12:1. Sebuyile ku-accuse wakho azolanda ubheki. Eshuthi nawe uyalandela. Ngibona ukuthi ngiyahamba awe uyabopha. Namanga yakaza ngisole intwana le. Ngizoyidaka khona la namaphoyisa ayo mina. Mina ngangiphambana nabo kanje bekuthiwa ngidla umuthi. Ngaze ngodla umuthi. Idlozi nje ngihamba nalo li strong yabo. Mina isitha sami nginokuphambana naso nje. Sihlale kanje sixoxe. Singazi ukuthi mina ngizothi mase ngisukile ngihambile kuthiwe fethu aduhleli nayo yini mfethu ufunayo uye. Mina lo yasihlama loya. Usihlama nje loya nithi ufuna mina. Kuthiwe night. Phele January, February. Phele. Uyaqhubeka uyaganga. Ngiyaqhubeka ngiyaganga ngiyabhema phela iyaroast yangishanga ngaganga. Ngizobhema. Yazi nenhlanhla ibhadi. Ngendlela enginenhlanhla ngayo. Angilalo esukwini ngingayenzile noma mali yo7000 noma 5000. Hey. Angiphathi imali engaphansi kwa 5000 ngibe ngiphethe nama gadgets. Yabo.
nganginenye inhlanhla nje sekwakusho ukuthi umuntu usezoboshwa noma usezofa yabo kwakumele ngishone kahle ngedlozi elistrong engihamba nalo la ngiphushele ejele ngoba ngisho mina leli icala lasigwebo inkosi enkantolo yayithi angikhishwe ngoba ubufakazi becala alingilintshi mina icala lilinki accused 1 no 2 wabuza umshushisi ukuthi shushisi njengoba uthi asigwebo accused number 3 yini esimgwebela yona wathi isigebengu leso sibona sithule awudingi ukuthi uzosibuza athi umshushisi yabona lento eyishoyo awukhulu inkosi enkantolo awukhulumisi okumshushisi owomuntu ofundile owaziyo ngamacala ngamani usukuthi umbophela uthi uyisigebengu uyambona umbuzi okay uthi waboshelwa la kwaboshelwa khona oaccused bakhe uyakutshela nje uthi ilaba edayisa khona amakhothi angalaphana akapheli kule ndawo bakubamba kanjani wena mina bangifithi ngadayisa umjida kuba accused wathi uGray nomlenzo wodwa ecela imali emarobotsini mangiphume eChina Mall ngafike ngashaya isitolo esisodwa samafoni laphana ngavala isitolo esisodwa samafoni sathatha amagali akhe ama S4 wakuduma ama S4 nama S5 ngaleso sikhathi ngaqoqa wonke la amafoni mhlawumbe ngangiphethe amafoni awu45 ama S4 nama S5 kuphela ngiphethe imali u23000 ngathi mangidlule erobotsini ngoba ngaqhamuka ikhathi zithi past 45 ntambama mina uCreepy kambani bafu atsawa uyese simsummarize amashanja mina ike ngaphandle uphanda noma wengane yakhe la abo bacela imali la emarobotsini mina out yami mfethu ngeke nathi clip mfethu yabo ngiyakuzwa yakhala ukuthi kuntswempa abelungu abayikhipha imali nama nginalutho na 100 yabo kimi ngihlangana noma wengane yakhe nayo into for babakhe nayo clip yabo ngibapho 100 ngibone nobhuti walethekeni vele ubhuti walethekeni ube umnganami so accused nice panther naye ukuthi lento beyigwala ke yona ethanda ukuthi iphantele ngale ndlela engenayo iviolence yabo ngale ndlela esengiphatha ngayo manje ukuyidayisela yabo lonto bewumuntu ophantha kanjalo naye ngimbone accused hawe accused ngisakwazi fethu ade ngibone umabhiza labe enkantolo fethu hefet bathe baleka ngibathe ngibalekeni kanti bayazi ukuthi amacala yabona lapha enkantolo bawaphika ngami ibhamu siwimina ongafika nezibhamu mina okay ngizobaleka ngihambele wehlalela lapha mamsuthu ngibhema lo ngibuka isikhathi time kodwa 11-12 yaqala iracing lapha eNzansi kaMakro yabo ngiyagcwala abafana bamandiya bezobheja lapha be race lesini lesihlanu umqhubeko kimi aduma ngihamba nenye itsothe ekuthuma aduma la ngithi baboshiwe labafeni nemaduma asami naye wenza the same thing yenziwa yilaba bafethu ngizobanjwa yilaba atsaya umemusa fethu ngishaye nje lesikefu mase siyahamba ngithi mina ungathi uyimfeno nje uhluleka ngisho ukubhema le ungoyiphethe uthi uyayishisa ibheme yona uhluleka ngisho ukuyidonsa uthi usafuna ukubhema imfethu asamba athi okay asamba ngimtsheleke elinye ishirt lami lijini made yakhona mawulibuka kodwa ima soft jean lama shirts akafika ne ngiyabona ngimtsheleke lona ubeligoqile la short sleeve ngoba laliphenduka ngisho short sleeve le shirt ulibophe la seliqaqile ngoba sekusebusuku sekunomoya obandayo kuyigcine ebhema ugwayi uncikile la kanje qhiyeme uwe logwayi shisa ishirt la akezwe uzozo mhlawumbe sekukhona imbobo engaka
nami ngithingile ngimnakile sibhemile phela imexhuma nami ngiyathuka phela yini kwenze njani emhlapha amaphoyisa noma abantu if it's ngashisa ishit lakho macaleni ha ngijwayele wena imbobe nga efana uzothenga elinye usungijwayela kabona yazi leli shirt lishe kanjani lishe la imap eAfrica kwayimap nje eAfrica njengoba usuka iAfrica nje Africa ngimina sami wabuye ngitsotso akuthiwa usibuye ishangane ayizothengiwe ngala isihambile yajika yathi bafetha amavene ngiwabona la emgaqweni agudlu freeway ngithi emjondolo igudlu freeway yeah amavene agudlu freeway samba ngiyazi phela mina manje ngabanjwa amaphoyisa aphinde ngiphume ngebhantintini ngasamba angathi ngingenza samba engqongqozo gogo mina pendula athuba ekwamane waphendula iphoyisa lomuntu esifazane athi mina ti mina akulona leli parexotile phoyisa leni athiwa efethu utile ngani mina wena ade ngifuna ukhiyela ngithi sifuna ukuvula wathi ukhiya ubona sengqonqoza amaphoyisa useyothola ukhiya yazi ngijwayele ube ngiphethe isibhame ngabe ngiyakudubula ethe ngiyena lamaphoyisa sengidubulile ngiboshelwe wena ngingaboshelwe lamacala engizowafuna ngiboshelwe le meta yakho vule ngidonsa ingubo ngimboze ngengubo manje ngilale angilele engiyabikela uthi ngiyahamba la ngikhanda imali yami la phansi wengubo fake inqeni bivalele ubulomo sobale ababalele la ntawe yofasak vuwan ipiunga nini manje ngivuke nje nginabe ngini mina ayibabe wena uqiniseliwe ungabe sina impela uyazi futhi nawe uthi siyayibhema yabo kodwa isekho cha madam ubone nje emakhekhe la wathi siwash down nela sesibhemile sadla sesithi siyalala yazi be understanding sayaqhubekani nilani mapla amanye amapara ethi awayozabuya ekseni ayophanda manje ngithi niyazi lapha enzansi komakra kulalo kwabe ngakanani kathi lokhu yena ongifunayo lo wabophu accuse akekho kulapha usayemjondolo walomfethu lo nomlenzo wodwa omfwabo ka-accuse lo munye shothi amdirect uthi hayi lethothi khona yabo ilapha kadiba uzofika uyithole khona wathi mefika nje engakangeni endlini wathi anithi kuthiwa khona iclient lami la ugqoke nje casual igqoke i-tracksuit enavy eNike ugqoke iskipa esinavy se-Adidas agqoke ikepisi uphethe isibhamu esikhulu wathi mengena akangazi uze nje kuthiwa umusi kodwa mangase kuthiwa umkhombe leyo musi ngeke amkhombe wathi mefika sasema-out siseba-3 endlini waqala uqala setsheliwe ukuthi awunethathu webhali umusi emqaleni wathi mefika uqala umuntu atsayi bamba umoya umphula umqala na khahlela ngebhuze wela lapha wathi nanti iclient lami engilifunayo ayiqunga isibhamu ikidithi ngavuka ngambona mina thoya ngamane ngambiza ngasibonga mina thoya noshayelana yini uyifuna kumina hayi sikakaxoxa sisazoxoxa umfakoza Nkosi awukhiphe bonke laba abacwele la endlini hayi bangishupha ngoplastic hayi bangishupha ngidle ngokuthi akukho sibhamu engizobanika sona lapha bengitshela ukuthi hayi lo fethu kuthiwa umsawu uthi sesikhona isibhamu siphethe manje ngini mina sambe sekuyena manje uthi sikhona sambe sekuyena nami ngasidayisela yena lesi sibhamu athi sikumina sikuyena yazivele ngamdayisela i7.65 waphindwa libuyisa
yini usaba uthini namacala kusaba amaphoyisa nokuthi ninamacala ngidayisela ngo 1500 silahla ngafika nawo lamaphoyisa ebusukeleni Hemsai uvule la ithina amaphoyisa avule ngiba ngithi ngiboshiwe ngala ngibanjwe ngezandla la ngiphushwa ngekhanda nje kuthiwa uyena lo kanje ngiveza wathe uyena mina wemfethu mina ngithethe igazi mase ngibona izinto ukuthi vele ayikho into engizoyenza la ukuthi nje ngidedele igazi khona nabo bezocooperate lethani becooperate mina inganesikhathi ngikwazi ukubaleka phela umuntu maka relax usuke ngasayitshela ukuthi ungenza into ezokwenza ukuthi iphinde imenze ukuthi axukuseke yabo mase sihleli nje kanje sixoxa ukuthi awusho ke bro mfethu kodwa intshontshelana into zami kithi mina mfethu ngiyavuma mfethu ngayithatha into zakho ngiyaxolisa mina ngibuka wena uma ngase kuthiwa ngishona ngala uzokwazi ukungicover fast mangase kuthiwa ngiyaphenduka la uzokwazi ukungibamba ngeke akwazi so yama ngwashaya njalo wena umsayi uthini bafu athi ayisibamsiwe naye ngipheke mfethu ngiyabuza ukuthi singimina ngicela ukubuza ke leso wasisenga kumina wathi usisemakhaya emzimkhulu siphi ithi yakhuluma ithekeni mina uthule wena sisakhuluma samadoda ngibe ngingqwa ngenye impama ngala ngithi ngiphendukela ngala ngishawe ngenye ngala ngishawe ngephuzu ngivuke phansi ngixotshe isisu sungasenzeli ngithi baba kunenzi isilimo nje ngikhuluma iqiniso anti kumele ngithini imsaya ukhulume nabo baba phela batshela ukuthi sibhama hamba osiqhebe esibayeni hatha yena ufana uqhamba bange sibabsikele ngiyabona ukuthi ngizosatha lapha lesibhama no phela bangihamba ngosilanda lesibhama lapha ukuhamba kwami neminyaka ngizoshawa ngo-life incane yangangishawa life sentence kusho ukuthi ngiyokhulela ejele mina ngiyophuma sengiyikhehle ayikho lonto imsayi ethoyana anginaso isikhathi sokudlala mfethu yabo anginaso isikhathi sokudlala baba wami uyasazi isibhamu lo nalethekeni yakhe le ukuthi imithi ukuba imithi ngabe ngibambane yona ngenduku ibizoskipha isibhamu ngizonda kabi yantombazane yathi uthini ngani mina wena kodwa isigebe ngaphela wena ngiyakwazi nje hiba ngishaya nje abantu ngikhuluma nayo labantu kodwa bayangigonqoza la khona angazohedwa police station athi bafethi ufuna ukuhamba mina siyashaya isikhathi sami sokushayisa so yana wenzana lapha eClear State aniqedini ukureda letathe no irate athi ayisesendleleni yabo nenye intwana ekuthiwa uPalma ibifonelwa ethekeni yayo yabo naye ibisha amashoshi sebafethe ngiyahamba mina sombona kusasa lo muntu esingithathe nizomshaya police station sombona kusasa bengisathe ngiye nami police station ngithi ngena nje police station ebebuza uCaptain wabo uthini-ke lo boshelweni thiwayi lo pelino wey'phamu zamaphoyisa efethwa ngishaya nge-spin kick angazi kanjani ngaquleka ukuthiwa ngishaya kanjani angazi wangishaya ngaquleka kodwa ngavuka sengise kwi-charging cell le ngako ngihleli ngedwa ngihamba ngey'nyawo ngigqoke isikhindi esifishane esingaka iy'mpahla ebengiy'gqokile ziphelile induku ijini evethike ebengiyigqokile angazi ngathi ngiyicoshela emgaqweni phelile nyanyanya ikhanda lela denkamile limahlikihliki fica omunye umfana wempondo mangivuka la ngibona omunye umfana wempondo ayithi ngihamba ngeenyawo icathulo zami bamane bangikhumula bayiphosa emfuleni lapha savela imali yokutshontshwa le skipper sele acoste besigqokile basikhumula basilahla phansi lejinde ngokuthi vele bayibona ukuthi fathi lento bangiyekela nayo hamba ngenyama ngifike epolice station mangivuka nje kulokuquleka ngibuka lo newani boshelweni wena isebenzani hayi cha no impondo hlala kephi angihlala la kaMamsuthu no kaMamsuthu hey wena yakhumbula ningishaya lapha athi hayi mina boshelweni bosheli ukubamba inkunzi lapha emabridgini lazini
ngizokuyeka uthi yami kodwa ngizokwenza into eyodwa ngishiyele lamateku engifike Westville ngihamba ngeenyawo ngiyisigebengu mina ekhela angishiyele lamateku hey wona lawo mateku kwabe ngilande enye induku hey lo muntu uyaphuma ehamba bazomkhokhela ibail usumphuca icathulo khona le police station sengimphuca icathulo hey angibulawanga ngenduku kanje usaqhuba wona lobugebengu bakho wena ubukhotseni bakho la ngahlala 3 weeks kule police station ngihleli nje fika abaphathi bonke ngibatshele ukuthi hayi khulileka solungisa idaba lakho sekuphele 48 hours uhleli la mina solungisa idaba lakho ngathi ngiyabona kufika imveni yaseunionist ngihleli nje kusini ngiqeda kokugeza ngigqokela inye iwash lekheso lamawash amancane ekheso yeah nje libekela kulo khonkolo wakhona lapha epolice station isigqoko kanje ngoba ngiphuma ukugeza ngiyachoba la ngiyawuza ukhiwe yasho kaka mina khona abazayi ngazi bazosifakela lapha wathi kuzola nto wamina ndoda was engabhlungu kanjani ngitshela ukuthi waleso sigqoko newasho wasala lapha epolice station ngenyulensi ngithi ngingena nakule veni abafana bamaphoyisa senyeleni bangifaka ngenye into uyandiza ngihambe emoyeni ngifica ithayi lingakanani lapha phakathi so lelo thayi ngaliphazamisi bafuna ukudrive amasimba endleleni yazi imigwaqo yalapha oBenudi babheke phansi kanje uyenzansi eThekwini College usazojika uthi la uya kuMark ugudla la emva kwasesibemva masipala yeah uyovela ngale woMark iyahuza mina abanamanga leli thayi lapho bazolifica lihleli kanje njengoba ngingena lihleli kanje ngoze ngehle lihleli kanje ngeke liyendawo ngifake inyawo kulona ngibalansa ayigudluza nje ngiyayibukela nje ngibambelele mina la abantu mabevula bethi bangibuke wena unalo ngisho ipop elodwa ona ngisho ingozi spell awutshela umjila sehlisele ivolume lapha phandle ngithatha ngezinye impama ngithi ngingena nana eNewland police station ngingena sengiyaduma sekuvaleke ngisho amadlebe impama esengitholile la ngivalele la mina ngicela ukufona ngifonele ekhaya ngisho ukuthi ngiboshwe ukuthi udakiwe ukubatshela mawuyobamba inkonzi ethuli qhamuka omunye ufana nje kuthiwa uJason ebesikhula nazidlala ibhola eseyipho sesavolunteer futhi ngalezi ayikhathi angigaxa induku ngimtshela mina yabona Jason uthandaza yazi ukuthi leli icala leli lingibophayo lifike lingigweba ngoba manje ngangigwebanga mana ngaphuma wena nobaba wakho nithuthe eNewlands uthi ukufakela nesicathulo umngane wakho akuyena umngane wami Zwani vele Zwani sasikhathwa yibhola sakhula ngangena ema-drugs mina ngangena kulezi zinto zobugebengu wayiphoyisa yena ngithi kwaqhubeka ingxabano athethe ukuthi afike uzobopha lapha nale nto anade efunda nazo simane kuphume thina kuthiwa ilalelani khona eNewlands la esequarry heights lapho ngasijwayele abantu buyeleni eNewlands ethe mina sijwayele wena ngiyangiboshwe wena mina hayi fana ayikhohle ngoboshwe abadala nginawe niyofika sengiboshiwe ngiyangiboshwe wena Jason khohla athe wena azi ngokuduka ngini na sifake ngenzela ukuthi angibalekele wena mina efethi balekani nina mani baleka mina ngihleli la ngiyabhema ngiphazamisa wathi ungiphazamisa ngiyaqaqa la wayesekubambile wayesekuthole kahle basuvalelwe ngithola kahle umuntu ufethe ngathi mina ufethe ungitshelele umani hayi ngoba uhlezi udlula lapha phambi kwasekhaya uyothenga insangu yabo utsheliwe leduthi ngila angizokutshela mina wensilimo ngasizwa eIndia emva kwa 3 days or 12 ebusuku lingena night shift ioledi selifike mhlawumbe ka10 kule police station people selihambe wonke ama police station elingifonise lendi nakhona
ngihleli la eselini ngilibona lapha ngiyalimemeza ngithi hey shinamba niyahlupha nina engibizi inamba awingene libambe ifoni oledi lithi amazi umusa Suma ingane yami le athe ula police station yulento ufike kuseni uzombheka sen visitor lokuqala kuyi oledi ugwaya ungeni la Mechisa angeni lutho eshunqayo la hi rehab straight uyakhandwa kini mina kamele iphoyisa kini mina baba wami ngiyabhema ngiqalekile ngishawa inzulwane ngendlela engiqaleke ngayo manje sacela ungikhiphe ungise nomeda nje ngaphandle ngibhema ugwayi ngibuye ngene eselini athi ngidakela fana meso amane ngathula ngabheka phansi athi ngiyaxolisa baba manje kushaya yazi ngaze ngabhema sekubuye iNdiya futhi ngena ngo8 inmine Chief4 athi mina ngeke qalekile athi your mother didn't came with a quiet ngimina court kwazi athi move ngithi mina ulapho athi ke mina iteta uyiboni lapha athi khona ngithi nebhokisi lamachis athi nginowami lo quiet athi uzonginikani ngithi mina uyezuma ekseni uzokunikeza 50 rand let's ala lo quiet fiki oledi ekseni nami 20 rand oledi athi ngithi mina ngifakele lo quiet ama ngithi awungena ugwayela nawo lo quiet ngufihlanda Chale ekseni kuzoshawa inspection kwabonakala ukuthi lamachisa awuzosho uthi ubade bhem uzosho kanje ngithola usuku lokuthi ngenkantolo ngathi ngifike enkantolo nankosi enkantolo cela ungenzele into eyodwa ungabisangibuyisele epolice station yathi ngathi ngiyabulawa athi ngathi ngiyabulawa cha ungesewezivini athi ngathi mina ewezivini wangisewezivini attend icala attend icathi inje sesise original sesiqule kose katoli ibuzo utsawo accuse ni ngoba mina ngiboshwe egcineni nginapha waboshwe eqala bona mina ngiboshele egcineni vele ngibanjwa nalutho ngibanjwe nje ngikanje ngihlalele ngibhemele isibhambe ngasibeke eduze kwami ngihleli la kuphenywa khona ibuze inkosi enkantolo ithi oqala uma ngiphuphe ngiphumile mhlawumbe kathathu athi yazi ngiphuphe uphumile hayi walethi mhlawumbe kuzokwenzeka yabo okayi nesizulu mhlawumbe umuntu uzophuma ayi chicala oqala inkosi enkantolo ithi ngiyamkhipha lo fana lo sewuba igama lakhe accused number 3 obongumsandebe ngiyamkhipha lo fana lo ngoba sangena enkantolo ngalolu suku sama nje ebhokisini kuthulekile ngingakhulunywa lutho kupheqwa amaphepha kukhuluma iphepha nepeni kuphela yathi mayisuka inkosi enkantolo yathi hayi ngiyamkhipha lo mfana mangithi ngiyayibuka le statement zonke ayikho into emlinkayo leli cala yini emenza ukuthi azame lapha ebhokisini mfana so ayi accuse nabo amacala bewenza nabo so kuleli cala inabanjwe nayo yini ufakazi evidence ukuthi ulenzile icala ayikho so acela ungibizele ucomplain alanda ucomplain afakwe lapha eboxini lokuyifakazela so acomplainer ungabakhomba abantu abakubamba inkonzo athi ngabakhomba ngebe ngididena kancane so uyamboa accuse number 1 athi ngiyambona so uyamazi athi hawu umazi kahle kakhulu yena lo ethi angibulawe yiphoyisa lelo manje yiphoyisa lele nani libambile so accuse number 2 umbona ngani uthi uyena oyekubamba inkunzi uyekhona kulabantu abekubamba inkunzi hathi ngeke ngididwe complexion yebala lakhe nokuma kwamadlebe akhe amadlebe akhe amisa kumfana wasekhaya umagcini hey so all right accuse number 3 now
amana bed athi hayi ngimbona ngokuthi umpofu vele babe babili bebamnyama ehedwa umpofu so ayikho enye into ongayisho athi cha kosenkantolo sengiqedile kulokho ngisho ngimbona ngokuthi umpofu so accused number 3 awuphenduka ubuke nangu complain phenduke ngakuyena so ayikho enye into nje ongamdisplaya ngayo owambona ngayo bafuna asho noma insumpu yeah noma ilela ekhanda isankulu ke lela ekhanda ngifike ngayinciphisa ejele yeah athi hayi ngimbona nje ngokuthi umpofu so uma uphenduka la umkhona kule abantu abazolalela amacala la enkantolo ngeke umbone ofana naye lo noma akekho ongambona umfanise kulabo ababekubamba inkunzi uzothini masitha kuyena lo ngoba phela abantu abampofu baningi shitwe noma ngaqhamuka omunye umfana ongangalo ngeheight ompofu njengaye simthathe simbeke la eboxini uzothi wakubamba inkonzo athi hayi cha nkosi enkantolo ngimbona ngokuthi umpofu ngithiwa siyabonga usungayihlwambi siyabonga inkosi enkantolo ithi mshushisi ngiyamkhipha lo mfana athi umshushisi nkosi enkantolo ocela ungipha u7 days ngifuna iphoyisa lambopha shaya ngeremind 7 days sibuyele wezivini sibuye wezivini liyabuya iphoyisa langibopha so awuchaze ngalo mfana lo enimane libamba ikhanda nalo lithi wow yazi kunciphile ubugebengu kulokhu kuboshwe labafana ireserve ishaya umoya wezivini ishaya umoya akho anciphile ama-house robbery anciphile ama-robbery lokhu kuboshwe labafana ngigwetshwa ilonto hey ilonto engigwebayo ngithi mina nkosi enkantolo ngibuzele lapha meli ngibuzele lapha yini mina ngibuzele ukuthi njengoba ethi lo bhuti imini engambamba inkunzi yini yakhe etholakala kumina ibuphi ubufakazi obukhona nje obungenza ukuthi ngigwetshwe ophathekayo njengoba naleli phoyisa nje lithi kunciphile ubugebengu ibuphi ubugebengu obunciphile njengoba mina ngila lahluleka ukuchaza la nje bunciphile ubugebengu kulokhu kuboshwe labafana inkunzi ayisenzeki ama-robbery awasenzeki ama-business robbery ama-house robbery ngagwetshwa ilonto mina ngoba ngihlalele 10 years nje ngize ngiphuma manje wafika wayeka iwonga uyeka kanjani ekufikeni kwami ngoba ikhona naphakathi ikhona iwonga ejele futhi hayi sikho isidakamizwa singekho ayikho inhlobo yefoni futhi esingayiphathi yabo Jele ngifikile first ngabona it's okay alright la sane stress nami yabo qhubeke ngibheme wonke ngibhemile mhlawumbe mina wonga almost isigwebo sami sonke hey ngoba yona into ebingiphushisa isikhathi yabo ngikwazi ukukhohlwa na ezinye izinto yabo insanga ibuye iphele ejele unga kodwa iphele i-drugs aliphele ejele ngaphela insanga uphele ugwayi kodwa iwunga ila amanye ama-drugs uzowathola yabo insanga yomthwalo ama-drugs ayinto encane kodwa ayakhokha yabo mangizoqhamuka mina ngithi imali yami ngakushaya ngo2 blocks njalo uma uzongifakela 100 capsule makuphela u100 ungilethe lo munye u100 ukuletha kwakho 100 ngikunika 2 blocks ngiyakuthatha lo mali sengiyithathile uhola mhla ka15 noma mhla ka25 mawuthi yabuka lentwana njengoba ikhuluma kanje umhla ka7 awunalutho kumhlopha umlomo ulamba ibhadi uzocela ama-T-Bex noma ikhofi la kuthina noshukela thina ayiboshwa wena ukade thina kodwa wena uzocela kuthina thina lento esingakwazi ukuyenza ukuthi sisuke sithi si-office lo baba ngoba nginawo ushukela lapha endlini ethi yena kodwa uyakwazi somnika futhi
afika afuna imali sithi lethi inamba yakho sikuphushele simphushele ingakho ke lezi zinto hlezi khona ejele yabo phemile mfethu angifuni uqamba manga mina ungangiyeke dade ngiphume ejele 29 December ngangiyeke iwunga ngabatshela nabafethu engangihlala nabo ejele ngisho accuse wami uyazi ngamtshela ukuthi mina accuse iwunga ngoyishiya la yabona ngoyishiya la naba abantu kumele bebheme iwunga hayi mina yabona yabona kumele bebheme iwunga hayi mina ngikhathele iwunga sengibheme kakhulu into engibhemisa iwunga la ejele stress ngezinto ezenzeke eminyango yabona kodwa nje ngaphuma la ngobe ngishiya sonke leso stress la newunga ngoba sengikwazi ukuthi ngibhekanele mina ngqonaso okwamanje nje ngoba ngibheme ungenzela ukuthi ngalokho ngibacabanga ngicabanga into abazenzayo angifuni bengitshelele utho futhi yabo ngifuni nje bele kubengitshela ukuthi ubani usenza ukuthi ngoba ngeke ngikwazi ukubasiza kulokho ndamini nazi insimbi zingivalele yabo into ngebovu enganani angilona iAir Force ejele ngeke lokho ngicabangana nokweqa ngizodonsa iminyaka yami ngiqede nje ngiphume mfethu yabo ngiphile nje iminyango grand ngibonga ngizama impilo ngoba ngeke ngisakophila lempilo engiyiphilayo lebe ngiphila mfethu ayinayo ikusasa yabo uma uyipanta phela ukulindela ukufa nomnini ukurealize nelokho ukuthi lempilo ade uyiphila impilo engenalo ikusasa ngoba usuboshiwe mhlawumbe ngobude besigwebo noma mhlawumbe kwakukufikele usenga ejele butwami kunesikhathi sonke sokucabanga sonke uyalala uvuke awusukwini ungalala ngisho ka5 lingakashoni ilanga yokulikumele nje lokho libuka ukhonkolo phansi ukhonkolo phezulu ukhonkolo phansi ukhonkolo yitsho uvela la ewindini ubuka kamakhelwane ummemeza ngiphi imboza mfethu ngeke ucela iluzi biza nje iluzi uzocela imboza uthi mfethu ngihlale la mfethu ngihamba amajele yabo the time ngihamba amajele umuntu obengisupporta kakhulu uma ubezala mina omama balahla single parent yabo kunentwana yasedladleni encane bisakheleza isikole mina ngisejele yeah lo mdala uyasebenza lo mdala yanqene uyisukelwa izinto zakhe ayihambela inyanga yonke ehlalele la eThekwini eFletsini nomuntu wakhe akhiphi ngisho ishelini laphana ngithi ngiyafona eholeteni nestress lakhale lithi yazi ukube kusakhona wena hayi busikhotheni impela kodwa ubukwazi ukuthi ungalali ngadlile ubukwazi ukuthi ungiphi imali ukuthi nje kube ipocket money yami maqhamuka nobiphi inkinga ngikwazi ukuyikhava lo nkinga ngabona ukuthi okay shonile hodile la ngitshela futhi ukuthi mhla ngishona uzwazi ukuthi uyoba senkingeni wena ngoba akekho okuthandayo ngale mpilo wakhe ethi ukuyiphila hawo maselishonile ibuya zonke lezi zinto njengoba ngihleli la ejele yazilishona ngila ejele yabo mina eminyango zengizokwazi ukuthi ngifike ngiphile ngizwane nalabo afethu engizalwa nabo angiyeka ama drugs sozwana nabo mase ngenza kanjani ngifuna umsebenzi the time ngiphuma ngihleli nabo ngiyazi awukho umsebenzi oright engizothola kodwa ngiyazi ukuthi kulaba bodaka ebricklayer ngizokwazi ukubamba kubona nami ngikhiphe ngibeke phezulu etafula ebafethi ikona enginakho lokho engiholile ngimnika lokho nami ngenzela ukuthi njengoba ngibhema ugwayi ngibhema insango thola ama cosmetics ngikwazi ukupha nentombi noma ile 100 rand yabo 1500 now 800 sengane gross abafethi nami ngizobona la kona lokho abangicindezeli
so akhipha lokho nakho asisho ukuthi sina sifuna iamount engaka lokho sukunakho wena owazi ama projects akho okay yabo lapho ngenzani ukuthi sibe kanje nomakhelwane lobelindele ukuthi mina njengoba ngiphume ejele engazi ade ngiphila leyampilo uthi akasekho umuntu omdala phakathi kwalo yamuzi shothi lezi ingane izoba into kanje lo ngoba uScottseni uzofuna ukufika akhiphe lapho asala onumuzi yedwa yabo Ngithema ngiphume ejele kunenye itsotsi umakhelwane wami ithe mfethu yazi washona uma wakho ubungekho usejele mfethu into eningi mfethu imali nani emjida wakhe ukuxhophile njengoba usejele ngayibuza umbuzo wodwa lo mfethu lento ayikhulumayo uthathe laphi ngoba akayona ilunga lomndeni akayona ibest friend yalomjida wasedladleni lokho akhulumayo ukuthathe lapho saqhuba lento ababeyenza ukuthi befike lapha ekhaya bezotsheleka izinto kusakhona uma bejike bengayibuyisi yabo xabanisa iholiday netime ona manje usaqhubayo namanje ufuna ukuthi mina ngixabane nalomjida asedladleni nomdala uyazi ukuthi mayengaxabani nalomdala omncane vele mncane ngeke angenze lutho yabo naye lo mdala ngeke angenze lutho siyahloniphana yabo lo ufuna ukuthi abone lo muzi ubhidlika unamanga wathi ngimnika 3 months etshele omunye uthi ngimnika 3 months engabuyelanga ema-drugs nasebugebengwini njengoba ephumile uJanuary lapho ngiphume mhla 29 December uyisho lento uJanuary ngithi mina indaba ungathi mfethu Musa asibambe namhlanje mele uphinde ubuye sizoqhubeka for part 3 nansi into engisho bafu kunombuzo engikubhalela yona la engifuna uye uzophendula umphakathi ngayo nezinto eningi engicanga ukuthi bengafisa ukuzizwa nomqondo nje wakho ekuthenini yini kumele yenziwe abazali ukuvikela izingane zabo ngoba siyathola ukuthi lapha ungakadlobi ucoach webhola wekwanibamba ukuthi niyabhema sifuna ukwazi ukuthi ngesikhathi bekubamba ukuthi uyabhema ngokucabanga kwakho iziphi izinto kwakumele bezenze ukugwema ukuthi uzugcine kule mpilo ogcina usuphelela kuyona yobugebengu usuwenza izinto ezagcina zekufaka ejele yize ijele kwaba yona ndlela owa escape ngayo ezidakamizweni kuningi sokufuna kwena nanokuthi ngifuna ucabanga noma usitshela ukuthi yini njengamanje wona iyiphupho lakho ofisa uachieve noma ofisa ukusizakala ngayo ukuze ababukelayo mhlawumbe emakhono ngakwazi ukufaka isandla sazi ukuthi udinga ukulekeleleka kapi understand le nto le so njengamanje siyayivala kusasa kuseni early in the morning ngifuna ubusula endlini zokusakaza sizoqopha nina bedlondleni ophapha ekhanda kamenza indaba lo muntu omemeza ngathi uyakhaliyalile uthi igula likajama lichithekile awu nina bakambudu bomvu njengegazi ningixolele bafowethu lokho imikhuhlane isibambile eyisibambe phansi imikhuhlane eyakwenzeki lutho ayikho into eyenzekayo siyabasakhuluma siyakhwehlela but ke siyabonga ukuthi sesincengeze safika la siyacela ke nicindezele subscribe button nicindezele nebell leni yethamele how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi ngaphansi kwasitebele iMPTV wanasilana khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni nasabephumile so bezoqwashisa uyakwazi ukuvela ngeshiya ayinkinga yazi mawusukuthi akayiye ungazi usukuthi bhema kakhulu kuyifikela kodwa so manje soqwashisa abantu njengobuza ukuthi uke wadlalela amathima amakhulu njengomazulu Golden Arrows ukufika kuleso sigaba isigaba leso nanoma ubani osifisayo kodwa ngokuthi izidakamizwa zaseyithatha isandla zakwazi ukuthi igcine zimbuyisele emuva sizofuna futhi usitshele nomuntu okuyena owakuscouta owa-identifya i-talent ukuthi ugcine uhambe uyabona wonke lamathimu la ngoba futhi kuyacaza ukuthi ngempela wawushekezela ngempela but ke
konke lokho ngicabanga ukuthi into usuzosibuyela nayo esiqephini esilandelayo. Ngakho-ke mina nguprofessor Ngwamkhize Ngidabukali kwaNongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Ngakho-ke sengcenga.